I meni je to na srcu, vjerujte. I ja ću da učinim sve što je u mojoj moći. Ali nije lako. Treba zadovoljiti pravdu za ove najteže povrede čovječnosti. Gospodine, gledajte što više opraštati, jer inače nikad neće biti kraja odmasti. Ali zločinci mora da budu kažnjeni. I srpski, ali boga mi i ovi naši hrvatski. Ispričat ću vam nešto, zašto malo tko zna. Za vrijeme rata bio sam ovako došao preobučen u ruskog pukovnika u štab Draže Mihajlovića. I on je zbilja mislio da razgovara sa ruskim oficirom. Otkrio mi je plan koji je smislio za Hrvate. 1/3 pobiti, 1/3 isterati iz domovine, a 1/3 podložiti. Ja sam samo slušao, ovako to Bože odobravao, ali na izlasku kažem sam sebi, boga mi, Draža, nećeš. Nećeš, boga.